Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naa, dakkel man ti tiyanday ta adisay. Masikugsa mo manay. Naibag abigatyo, ang kisarya. Kasta mo keng ka. Nakapulos ka ma. Sa dino ti papanam. Ijay sentro anti, agpa-check upak man. Ay nawaw. Apay, ada sakit mo, winaw. Awan anti, follow up check up lang ti sikug ko. No kasta, pudnaw ti atap ko. Masikog ka manggaya man. Wananti. Isumo lagayam Madlaw ko adumakdakkel ti tiyan mo. Masikog ka mamagaya man. Adda ka di parikot anti. Di ka di mabambanaw, disay. Agsasarunumag, tisikog mo. Kasta talaga anti. Kaya't kumutla ang tagsasaruno, tapno mamaminsan ti panagawir. Anya? Mabit man laang, Juanito. Anya ti bagayan te? Masikog manggaya man ni dising asawam. Wanan te. At ka di parikot? Tinawin mo't nga agsikog ti asawam. Agsasarunaw ti sikog na. Kasta talaga ante. Ay na, agkontrol kayo nga men. Tinapudnunan te. Kaya't mi pa'y anayunan iti may sa dagiti anak mi ante. Saan kayo nga ayaw, Juanito? Manumatan ti anak yaw. Ngam kayat yumanan anayunan. Ay na. Mayat ti ado ti anak na ante. Tinapatag ket maipaay mi amin akasapulan da. Wena, ngam nagaras akit kita anti kasta. Tinawon laangan adakkel ti tiyan ni Mrs. Mau. Nakababain, Juanito. Di bali tapakanen mi mo't dagiti anak mi ante. Saan mi mo't idaabaybayan? Ay, oray pay. Nakababain latta ti kasta. Kasla kayo ayop ken baka mo. Sanya? Nakita akinasarita na katibak akaruba tayo itay, Juanito. Anya timpagadaking ka. Anya maninti dinilaw na. Ti panagsikog ni bakit ko tatang. Ay nawaw, ang raman day tabadan kit pagparikutan na. Diyak man amoy ti day dya paak tatang. Nakaungungit pa yung arod. Imbagam kumaamayat mitlaang ti aduan nak. Tinapatag kit amom ti responsibilidad mo. Iso timbagak, hindi na maawatan tatang. Ipilit na mo muna. Sa bagay, talaga di na maawatan. Kasabali mo ti pamati na. Kinmay siya, awan pa'y ngamin anak na. Pinili na mo't ngamin tiyagba. Dagiti apo ko yo tatang. Agay ay ayam day ti paraagan tayo. Di mo nakita ya. Ay nawaw, apay nga ijay pay lang ang tatang. Sabi ko ba, paraagan tayo ba? Ang mga no adda maibaga ti kaaruba tayo abaak. Sapay nakaungungot day jay. Saan mit analaw na gitubing? Sa bali nga rod ti ugali day jay abaak tatang. Kasla nasakit ti mata na makakitkita kadagiti anak ko. Agraman pa nagsikog ko kat dilawin na. Sa bali talaga ti ugali na itabaak. Nakunayo pa'y tatang. Mala, ibagayo kadagiti apo ko yun, ta iti malikodan latan ti pagayayaman na. Ang mga numakita ida ti kaaruba ket anyaman ti ibaganan. No kasta, dandani agpas ngay ni Disay. Kaasi mo day ta babae. Sikog laas sikog. Di mitten malmalpas nga agsikog. Adaak, anti sariha. Anya manan ti masapul mo ni Risa kaanakan. Awan matket di anti, kayat ko lang ti umay dito'y balayo. Anya ti sirsiri po nyo iti tawa yu itay, anti. Ti kaarubak Ay nawaw, apay ti kaarubam, anti. Agsasaro numang nga men ti sikog day di adisay.
Anya ko maitanong sa saruno. Di bali ata saan mat ada kayo timang pakpakan kadakwada. Wen angam siyak ti masiksikuran ang makakikita ni Risa. Ni Auntie mat, awan tiga po na amasikuran kayo. Ngamin, saan mat ada kayo ti agpas ngay. Agsardeng ka man ni Risa. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasauma. Ang damot laing ay tiputot mo ang lalaki. Juanito. Huwag nga ron, tatang. Karupro pamlaunay tiputot mo. Kastamot lang, di ko na dagiti tatakil ko, tatang. Mabalin sapay, mga nayunan nyo iti may sapay. Ha? Ang mga luwada mo agriri, tatang. Sino ko matagriray? Diba kakaruba tayo, Isumat ka na yung tadot sa una tunggal agsikog ni bakit ko. Di yun lang tatigas kaso. No, di baga na. Di yun pagan ano. Saan mo nga isot magpalpala mo, titi pamilyayaw? Sa bagay, Sa dadakas, nagsasarunong nga sikog. Tinapatig ti responsable kayo, aparentes. Tidakas, iti adaw ti anak mo, ngam di mo matbaitin abay, nakasapulan da. Sa dinot pangipanam iti anak mo, Disay. Dita health center, ante. Ipa-immunize ko man. Dumawat ka mutin iti agas kadakwada. Agas? An-anuan mi ti agas, ante? Agas para kada kayo kanlakay mo Ag-control kay nga main tapno saan nga agsasarunaw. Kinapudno na, plano mi paikit di anayunan manen ante. Ay nawaw, pag ginanaang matamatris mo Saan mabalin tamapmapanan ti tawon, ante? Ay, yak amo kada kayong agasawa. Sing-asong, Nakalalaw ka man ako na ni Risa. Ay nawaw, apay Auntie, dakis ti ang kanta dito balay mo? Agulimag ka pa'y man kunak. Apay ka di aya. Masikog sa mananday di adisay. Ay nawaw, anya ti bibiyang yun no masikog manin Auntie. Saan mat ada kayo ti agpas ngay? Na yan aya. Di na ko na apaginanaan na ti matris na. Nusi ka ti makiasawa. Kita tadiyo pagsasarunwan ka anakan. Mayat kat di ati kas jayanti. Anya ko matimayat ijay. Alaman. Tamam maminsan ti agaw awir. Ay, jak amo kada kayaw. Saan man ata kinagatalyaw ti ipakpakat yaw? Ay na Auntie, saan kailangamin makarelate? Kasano, awan mat asawa yo. Pumanaw ka pa'y man iti siyang wanak ni Risha. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kung ka. Ay una yan disay, dakil man ta tiyan maun. Ay nawaw, agraman pa nagsikog ko ket pagparikutan nyo, ante. Apay ka di aya, tunggal agsikugak ket kasta ti ibagayo. Siyak ti masiksikuran ang makakikita. No masiksikuran kayo, agkidem kailatan tapno awan parikot. Anya, No kayat mi anayunan ti anak mi, desisyon mi nga agasawa day ta, ante. saan kayo nga ayaw kunak manan? Tila madmadlaw yumat, ante. Di kay madanagan, tamaudi day to yan asikog ko. Ulitak manan, last day to yan, ante. Naimbaglaangan ata saan nga agsurinder ti bagem. No siyak, maanusak, takayat ko ti dakkel a pamilya. Awanin maaramidan nyo, no kastoy mat ti kayat mi. Da kayon tupay, uray pinili yo ti agbaak, ket awan pulos nangegyo kada kami. Naa, Nabayagan di nga iso ti karuba tayo abaak anak ko. Pasensyaan tayo latan, tadi na amot ibagbagada. Anya pa ngay nga rod, tatang, no daduma ket jaklaeng malapdan ti sumungbat kan kuana. Taglablabas mat ngaminan no daduma. Daw, italaing day ta, ata na pinsabay. No agsasao ket kasla di nakasapulan ti kaaruba na. Makapasair dagiti rumrumor itingiwat na. Napinsabay nga men. Iswa di na mapanunod na kita. Kita no kumapsutan, mariknanan tulay ta. Ure puputang manakaw. Sapay la ko maatatang. Maumuma akmeten. Takanayon latan adilawin na datao. Ano sa manakaw? Di ka agpapiktaw. Di ba hali tagtrabaho tayo ba't? Saan ba't nagbisbisan ti pamilya tayo?
Nakunayo pa'y tatang. Ayan ti malabaan, nanang. Ay nawaw, aglaba kayo kay linanak ko? Wan, nanang. Aglaba kami kinimanang. Ala, pakilabayo nga ro timurang ni apong yo, ah? Agraman ulas kan kurtina iti silid na. Day talaang, nanang. Wen, day tala ang anak ko. Okay, nanang. Awanan ibilin nyo. Ni Manong mo Clifford, simurot ka di kan tatang yo ijay garden. Wan, nanang. Nasapadakin tatang, taagsipog da kano ita. Okay. Da kayo pa lang arot ti makaamong aglaba, ah? Tadamot aramidak inton madamdama. Sino tinaglaba, Dise? Asino kumapay tatang, dagiti apo ko yo, ah? Hino, mayat bata. Mayat at talaga tatang. Adamot ten maibaon. Dahito yan, ti pagmayadan ti adong anak. Nabibay tabalpas ti trabaho no ko, ha? Nakunayo pa itatang. Ayun kaya, kas laman manumit na narumwar ti baak akaro ba tayo? Wen nga ro tatang, manmanumot ten amakitak nga agsagad iti paraangan da. No, madikirik na na. Ne, isumot Jerry Muar tatang. Ha? Aywan, Amangan numaladla daw laeng amakariing tatang. Anyat gagarayo, Auntie Saria. Kaano lang idi may kayo dito'y balay? Boring mo ngamin ijay balay. Awan pa'y maaramid may. Kastiyo gayam no bumagat da tao. Ay nawaw, makikaaruba kayo ngamin Adamot kaaruba yo. Mabainak amapan iti ayanda. Ay nawaw, kasla na saya at damot Auntie. Wen nga madi mo ngamin ti panagsasaok kadakwada iti kalabas. Day tangag pa'y suti parikot Auntie. Sapay isuda lang ti kaaruba yo ijay. Wen nga raw. Da kayon to magamin Auntie. Tila dildilawin nyo mat idi. Nakaungungat kayo pa'y. Anya ngay ita. Nagbabawi akong dagita kaanakan. Ti asawam ngay. Dagiti apu ko may. Awan dan samay. Nagpasyar da iti lugar nila kay ko Auntie. Day agmay may saka lang ditaw. Agawid da inton malum Auntie. Sa anak mat anairuam nga agmay may sa dito'y balay. No kasta nga raw. Maturugak pa'y dito'y balayaw kaanakan. Uray may sa Arabi ilaeng. anda ti plano yung ti birthday ni Clifford. Agsilibrar tayo kate? Kapilitan at tatang, uray simple laeng. O sige, agparti tayo ti taloan ni Tib, amanok. Sigurado kayo nga okay laeng amaksayan ti native amanokyo, tatang? Uy na! Sa tayo agluto iti suman, di ba yatin? At da ginatang ni Juanito apansit, tatang. Agpansit tayo pa ya. Ora simple lang, tata tayo lang. Ba't? Mala, isagana yung arudan ti manokyo, tatang. Ewan na. Pilyag tayo kadakilan. Tayo so ti parchen tayo. Awan sa mo tinayaban nyo bisita tayo bakit? At dadagiti ko kumarik kan kakabagyam lakay. Awan damot amakitak. Ay nawaw, nasapa pa'y mat ngamin lakay, si kakit di mat. Ne, bakit? Makitam da dyan. Ti anya, Ni Auntie Saria o. Agsirsirip mo't ititawa na. mas daw siguro. Ang mga no nakita na ti mailutluto iti paraangan tayo. Bakit? Anya nga tanong imbitahin tayo. Kaya't na nga ta, Day tate jak sigurado. sapay nakaungungot day taaba aklakay. Amangan kit dino adumanan ti sauna. Uray no mapanaklatay tayo na. Imbitaik, tapnawan may bagana. Nagbalbaliw mo't siguro, tabakit mo't Anya ti umay mo ibaga, Juanito. Ante, kasangay ti putot ko ita. Ha? Kasangay ti putot ko, kunak. Umay kayo ang mangal daw tayo di balay. Anya ti inloto yu aya. At danitib amanok, suman, ken pansay, ante. Ay nawaw.
nagimasan. Ay, wala. Isungaw may kayo. Tapno makapagbanding tayo matlaang ngagkakaruba. Umayak tuman nga raw. Wanante, umay kayo laang. Imbitado kayo iti kasangay iti putot ko. Agyaman aklaunay ahwan dito. Nagasat kalaunay dito. Apay bait na ibagam ti kasta sarya. Wen ata ano ti apo ko. No siya, agmay siya akla ang ditabalay. Nagagitmut nga men dade si Juanitaw. Wen nga raw, sa bali ita, no bumakit da tao. Maburing tamo, no awan kasarsarita. Noon aramidem, di umay kalaang dito balay. Kanayon mo nga dadagiti apok dito. Tapno at damat kasarsarita ba? Okay laang ken ka? Hindi mo. Ukilain. Saan ko nga iimot dagiti apok? Ada mo gayam TV o disay. Adanti, makabulanan kada kami day ta TV. Sapay naglawa ti screen da. Mayat apagbuyaan, anti. Wen nga raw, ada ti TV ije balay ng old model. May mayat ta TV o tanalawa ti screen na. Agmirinda kayo pa nana. Nana Sarya. Agyaman aklaunay kay linanak ko. Da kayo matan ti makaamo nga agmerienda nanang. Adapay aramiden makinimanang. O sige anak ko. Mapangnamnamaan nun dagiti anak mo di siya. Naimbag kang kata da ibabaon mo. Iso aninayunan mi kan Juanito, ante. Italaang ana amiris ko amayat gayam ti adaw. Kumusta kayo matan dito ay Auntie Saria? Nasaya ataklatamat ni Risa kaanakan. Api nga rod adi kayong umay ijay balay. Ah, dayta ka day. Oh, apay akasta ti reaction nyo, Auntie. Ay na, madanagan kami nga takada kayo. Kinapudno na. Iti ayan ti kaarubak ti papapanak kaanakan. As-asidad nga main. Nukas na, nasayaat kayon, Auntie? Saan da kan akagura? Nasaya at da kanya kaanakan. Banag apagyamanak launay. Nagasat kayo nga rod ano kasta, Auntie? Saan da kayo aginura ti tao adinildilaw yu idi? Man-mano ti kaaruba akasta. No sa bali at tao siguro, awanen bibiyang dakada kayo. Ay nawaw! Di mo labsan ti agsao iti dakes kontra iti padam a tao. Imbes nga iruruman mo ida, panunutam kit dino anya ti maitulong mo. Iti kasta kat maragsakan damatkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, napanan ni Joanna. Intulod na ti order ti kumari na. Ay nawo, apay mo saan nagpakada kanya? Kasano kat naimas ti turog mo itay. Di nakakayat a disturbon. Sa maysa, sigurado adi mo palubusan no agpakadakan ka. Nasabari mo nanang? Wan, apay ka day. Amangan mo no. Ay sus, saan man atila pampanunutom dita. Nangitulod laang iti order ni bakit mo.
Kan kontrolem man ta boses mo, ta nakaturog pa ila ang dagiti anak yaw. Ay, sana siyak tigal kalabanan na dadya at Joanna. Naa, kaibagbagak laang. Apay ko maakalabanan na ka, ka nangitulod laang mat iti order. Ang dalang mamuak. Talagang adda mabaldado, nanang. Ay saan man atila ibagbagam dita. Si kalangaruden ti tultulungan ni bakat mo. Kastapay ti kapanunutam. Ay nawaw ka. Si kamot gayam da ita, Joanna, anak ko. Anyatar aramidem dito sentro. Intulod ko la ang tipigadan nga order ti kumarik, tatang. I-display na kano iti store na. Ayawanan, agimon tumanan tawanan mo dong asawam. Anya ko matipagimunan na, kat nagideliver akla ang mat iti order. Ay nawaw, amomot asiloso di asawam. Kurang titangdan na pagbiyagan me. Iso amasapul nga agdiskarte ak, tatang. Unangem kasanon no kabilon na kamanaan. Namin anumaten anagapa kayo. Gapo iti kinamanagatap ken kinasiloso na. Awan matdakas nga aramidok. Apay ko mga agbutengak. Ngala, agawid ka kit din. Tamangan numabayagan ka kit makapungtot manan. Amok ti ugali day di alokaw. Awan ang respeto day di kat. Kat da kayo nga'y tatang, saan kayo pa'y nga agawid? San pa'y analpas tilakad ko? Iso nga umunakan. Nasayad mo, na nagawid kan, Joanna. Asino mananti? Mamin ano ka di nga ibagak kang ka nga awan ti sabali alalaki iti biyak ko, Benito. Indilibor ko lang ti pigadan nga order ti gayem ko. Ta iso pa'y maigatang iti bagas. Saan man at kinasilosom ti ipakpakat mo? Tanay, dandani maibusan ti bagas. Aguray ka. Sumango ka man kanyak. Apay manan? Apay akas ta ti butonis ti blouse mo, ah? Apay ti butunis ti blouse ko? Ni, saan magayam ang nagbatog? Makitam day ta. Di mo pa'y nadlaw. Saan ang nagbatog dagiti butonis ti blouse mo? May salaang ti kahit asawan day ta. At dati kasin sinarak mo. Sa dino tinagkitaan nyo, ha? Ay napangaasim man. Talaga adyak lang nakita. Agdardarasak itay agsapa. Sa anak pa yan ang nagsarming sakbay arimwarak. No idi kat makapagrason ka, itakit saanan, tada ebidensyak, Joanna. Saan ka di nga imbagakan ka a kontrolom ti boses mo no kasarsaritam ni bakat mo? Saan anasaya at tikas jay amang mangagdag iti ubing Benito? Adda nga rodon ti ebidensyak lanang. Unak tumat ka na kayo. Adda sa bali akasin sinarak day ta a Joanna. Na, Di yun nakita ti butonis ti blouse na aya. Saan ang nagbatog, nanang? saan lang nga nagbatog ti butonis ti blouse na? Pagpanunutamon iti dakas. Sigurado ang nagdardaras da. Iso akas jay ti butonis na, nanang. Ay pangaasim man si ka Benito. Di mo ibabain ti bukod mo abagay. Uray siyak mat. At dadagiti gundaway asaan nga agbatog ti butunis ti blouse ko no daduma. Kadyak pa'y madlaw. Man manumot ti kastaan, nanang. Ipilit mo man ngamin ti amom. No di mo pa'y labaliwan day tanga ugalim. Awan lat amok. Ang mga nusina ti pagbanagan nyo kan Joanna. Anyat ko nam. Pinagsasawanda ka ti asawam, Joanna, anak ko. Wan tatang, jak nga minadlaw asaan gayam nga agbatog dagiti butonis ti blouse ko. Isukid din ti pagpapudutan na tatang. Naglokon dahil di alalaki. Para butones asan ang nagbatog pagsilosan na adagosan. Maumuma akon iti asawak. Iso adito'y kami payla ang agnaad kadagiti ubing tatang. Oh, ada kayo matgayam, Joanna, ading ko. Anya manan ti kalukwan nga inaramit ti asawam. Kas iti sigod ni ading mumut ngamin nulad duma. Imbes asinaan na dahil di alalaki. Saan tagpakamartir mo? Namin anumutan anapasamak ti kasta ading ko. Apaan na ka? Inton agawid ka dito'y balay, umay na kayo sukunan. Inton kwan, apaan na ka manun. Di ka maumuma, aya. Nalaka ngamin amamatpati iti bagbaga nila kay na. Saanan itatatang? Ala, husto daytan. Ang mga noan niya pa iti papananday to'y asaritaan. Dagiti ubing nanang, dadyoan na ngay. Awan damot dito'y balay. Nya,
Sa dino tinapananda kat rabiin. Awan damat anadanunak itay nagawidak. Sa dino ngay manin tinangipanan na kadagiti ubeng. Panagkunak kat nagawid iti ayan ni tatang na. Awan ka tidaduma abado da. Anya? Sikang tumo nga main. Agraman butonis asaan ang nagbatog pagpanunutam iti maday. Guilty man dayta babae, isopin manaw. Sikat ayan ti parikot Benito. Agsilsilos ka iti awan. Nanang, mapanak iti ayan dagiti dadakkel na. Di mo ipilit ti mapan ita. Enton bigat laangan. Tamangan no tilaman isaw-sawang mun ijay. Sapay may sakamot nga awanan mudo. Agbain kamot iti pamilya ni Bakit Mau. Anya ti masapol mo, Benito? Apay nga imay kapay laang dito'y balay. Imayak, nasukunag dagiti aginak, tatang. Ay nawaw, kalpasan ti inarabid mo? Nailaw anak laang, tatang. Saan? Dak kayat asukunam ida. Alamat din tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Nga makita ka pa nagbalbaliw king ka. Agraman butones asana nagbatog. Big deal king ka. Tatang, panunutan mo ti sakripisyo tanak ko para king ka. Las dahito yun, tatang. Talaga sa akin ang maulit. Agsingsing put ako, tatang. Promise. Nasaya at tay manugot ti ama ni Joanna nga agawid damanan dito'y balay. Una, talagpakpakasyak, nanang. Kitaam ngamin tagbalbaliw kamutun. Nanang, planok tagparte. Para itian niya. Tapno mga baruanan kami kini bakit ko, nanang. Ay, isupay kit di day tapaggastusan nyo. Saan ababoy ti solusyon, Benito? Awan mo dakas na no aramidan tayo. Inaramid jumat day ta idinapalabas at awan. Nga man niya tinapasamak. Naulit mo't laang manang. Trial pa ilang amin day dyan, nanang. Agbirok kay kiti iti baboy, tagparti tayo. Trial mo't ngay bagbagam dita. Saan aparte ti solusyon ko na lang arudang? Ti ugalim ti baliwam, tapno maurnos ti pamilyayo. Pudno ka di tinadamag ko, Joanna anak ko. No maipapanday ta iti baboy ang maparte, pudno tatang. Ay nawaw, tila paggasgastusan nyo mo. Isumat ti kayat ni Benito tatang. San ka di akas tamad lang tinarami juiday? Ngayon tinapasamak, naulit mo manay. Plano ni Benito dayjay tatang. Saan mi akayat ken nanang ngam ipilit namot. Ay naapumot day tabi nito. Kasaritak man mananti asawak tatang. Ay wen, san ababoy ti kasapulan nyo, no di kat pa nagbalbaliw na. Makimisa kay kiday. San natiltila pampanunutan nyo ng aramidan. Sayang ti kwarta no awan mo lang pa nagbalbaliw kung naktumay. Anya ti bagam, Joanna? Anya nga tano saan tayo nga agparte. Ay no, ita anya gabo. Makimisa tay laangan. Naa, siya nga rudin tagpampanunot iti wagas, tapno maurnos ti pamilyata. Kastapay lang mo ti bagam. Saan ngamin akayat ni tatang? Apay ngamin anitatang mo ti patpatyamaya. Lakay. Di mon samot kaya't ang maurnos ti pamilyata, iso akasta. Adan samot gagpaiso ti sabali Ala, no anya ti planom, iso ti aramidam. Jakon makibiyang, tadi ka matlaang dumngag. Siyakman ang ti pagpanunutam iti dakas. Bagbagaam man ta anak mo nilay. Iso matar aramida kabalayan. Sayang man ang tababoy a pinartida. Kunak mo't ngamin nga oray saanan, ngam ipilit na ti kayat na abalayan. Makapadis mayabay. Ay, pasensya kan abalayan. Siyak mutin ti mababain iti kasyeng aramidin ti anak ko. Makapaibos iti pasensya ti awanan mo tong anak mo. Oray anya a klase ti pamagbaga, ket di na ipangag abalayan. Naimbaga ta may kayulat ta. Sa anak ko mga umayabalayan. Ngam nagpakpakaasimot ngami ni Joanna nga anak ko. Isugay maya ko na. Rumwarak labi itlakay. Ne, sa di naman ti papanam. Ije barangay hall. Ada iwaras da nga ayuda. Isupay mat dayjay Saan ka namapan? Sayang mat dayjay lakay. Apay nga ipilit mo tikat mo. Saan tayo akasapulan day nga ayudahan niya? Di ka man agin babak ng sika, Benito? Naa,
Nagturid ka sumungbat ita. Anay ko! Alia! Danugan na pa'y! Siyakti lalaki. Iso siyakti masurot. Mauhatam! Anay! Tingiwat ko! Ay na, anyaman tinaramid mo si Kabinito. Apay nagdardara tingiwat ni bakit mau. Kasta ti ganaban da kita asawang hawanan mo to. Naa! Si kapay lang ti mangibaga iti kastakot kada taadwa. Si kati awanan iti mudo binitaw. Anya ti kunam? Ulit Was naman! down! Agsardeng kayon adwa. Nakababain ti kastagar aramitin niyo. Kat sa di naman ti papanamon si Kabinito. Itayan ti kayam ko. Bantayan nyo tayo siya, Joanna nanang. Di yu palubusan na rumwar. Iti anya agapaw nga ipupok mo ni bakit mo iti sila jaw, ah? Ay nawaw, common sense mo tin ananang. Tapno saan arumwar ti loko. Panagkunam ka di, kat nasaya at ti kastangar aramidam, ha? Sapay makitkita dagiti ubeng. Basta, aramidin nyo latan na niya ti ipapaaramid ko. Tapno awan parikot nanang. Sige, agrubata kon. Imawag ni Joanna itay tatang. Apay ka numanain. Kinabil ka nun nila kain na. Anyat ko lang, Vivian. Kinabil ka nun ni Benito ti kabsat ko tatang. Ay, nawaw. Awan pa'y makabulan sipon nagpartida iti baboy. Ngam kastamanain. Dayta ka di ti mga barwanan nga ibagbagana. Mapanyukit di da sukunan tatang. Kaasi da ijay. Talaga amapanak kitamit lang. San ko a pinadakkel ti kabsat mo? Tapno lang saktan na. Ayan ti buning ko. Ay nawaw, ano nyo di po ng tatang? Itukot ko Ni tatang. Saan asyak ti kalkalabanan da dya Benito? Taid pa'y lang agan ano sa kadagiti kalukwan na. Mala, sukunag ti kabsat mo. Awanan mo to na ita Benito. Saan na bagay ti mga asawa? Takas tataramid na. Rumwar ka, tasangwam ti ama ni Joanna. Anya nga ida dyan nanang. Bunang samot dyan igaman na. Anya ko maitanubo ng... Nanang, ang mga nutagbatan na. Ay nawaw, mabutang kamo lagayam. Anya nga minti inaramid mo iti asawam, ah? Oo, na yun na ya. Rumwar ka, taitay pa'y nga urayan na ka. Umay nakanusukunin ti anak ken apo ko na. Sukunin. Wan, tayawid na ida ida balayda. Amangan no anya ka no ti aramidam kadakwada. Ay, sana mabalinti kasta ka panunutan na nanang. Awanan kay ti Brian Benito. Tatang, nailaw anak manan. Di ka nagpalawag. Palubusam ti anak ko sumurot kanyak. Ang awanin ti adu ngangam. Kasi mo ti apo ko yung tatang. At sino tinang ibagakin ka mabati ti apo ko? Kasanwa ngay mo. Makamu ka mo tinay ti biyag mo. Sukunag ita si bibiyag tabay. Narigatay, ang mga noan niya pa ti maaramid mo katakwada. Alamatin ay ipag Vivian. Saan ama balinti kasta ka panunutan Benito? Ipag agbalbaliw akon. Urnusak ti pamilya. Anya pa lang ter aramidan day ta at tao dito balay. Da kayo pa'y lang ti makisarita kan kwa na, tabi si ang tatang. Tatang, kahit ko makasarita ta asawa. Di mo namnamahan agsinubyan kayo. Tasyak, nauma akon binitaw. Gulumat akanayon ti mapaspasamak. Nasa isayatan nagsino kailangan. Di ka madanagan. Tadi mi ipaidam ti putot mo. Nawaya ka magsarungkar kin kwa na. Ni Joanna ngay tatang. Jakon kaya ti makisinubyan kang ka, Benito. Namin anumutan a pinakawan ka. Mano agundaway tinaitad kan ka. Ngam di ka nagbalbaliw. Bakit? Agbalbaliw ka kitan, Uraan promise. niya pa'y tibagbagam. Talaga ajakon kayat. Nangag mo siguro ti imbaga ni Joanna. Noan niya ti desisyon na, iso ti respetuam. Di mo ipilit ti kahit mo, lukaw! Nanang, kasanuak mo titan. No saan akayat ni Joanna ti makisinubyan ken ka. Awan maaramidam. Tauray ti pamilya na kat gumura moten ken ka. Nanang, lagi ti manusan ti kastoy. Awanan maaramidam, tanaglablabos ka mo nga main. Di mo rin respeto ti asawam ken ti pamilya na. Ti dakas nga ugalim nga men ti impakpakat mo. Nanang, kasanulagan no mag-asawa ni Joanna iti sa bali lalaki. Ay ka desisyon na mo daytan na.
No kayat na ti makiasawa manan, awan maaramidam. Saan amabalin asikat ti agdesisyon para kenkwana? Nanang tulungan lang. Ayawanon, naibusan ti pasensyada ken ka. Di ka mo ngamin agbalbaliw. Anya nga ita, imbati na kan ngagmaymaysa. Ha, dosam daytan binitaw. Ay, nawaw! No kayat mo tinatalnak naragsak a panagbiag, irespetom ti asawam agraman ti pamilyana. Di ka agbalin anaranggas kan awanan modo, tadayta kat mangitunda iti panakadadael ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubot kami, Neri. Ni Manang Tasya ngay, Imunan iti apartment nga abangan me. Agdalos ka no. nagpakada kayo kadikin tatang manong? Uy, nalpasahin. Okay, agan anad kayo ijay. Ungayam, tibingay ko ha. Di mo liplipatan. Bingay iti? Di ka man nagindi di mo dita. Tibingay ko iti pensyon ni tatang ah. Di mo ibaga abukodam ti pensyon na. Ay nawaw, saan apara kada taday a pensyon manong? Para kang tatang day ta pensyon na kat nga rod. Pagbibingayan tayo atalo ah. Sigurado saan mo't lamay bus ni tatang ti pensyon na. Kas makita mo't, ado ti vitamins kan agas na manong. Basta, ibingayan nak to. Diyak ipalubos sa bukodam ti pensyon ni tatang. Naglalaing hamon ngay. Manganan tatang, Damanong mo jigo ngay. nagpakadadamat kang kasakbay apimanaw da tatang. Sa dino tinapanandaya. Nalipatan nyo man adaguson tatang. Limasindan Nukasta, saan dan nga agaway dito'y balay? Agnauddan iti kalapang mo impatakdarda tatang. Saan ka nung ngamin akomportable ti manugang yu dito'y balay? Kaya't naalumasin da ta adama ngaminan pamilyada tatang. Sa bagay mayat dayta anapanunot da. Tapno masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen tatang, alay mangang kayo, tagtumar kayo pa iti agas yo. Kumusta ni tatang mo, Neri, kaanakan? Adala tatumtumaran na nga agas kan vitamins antikordapya. Ayan na nga'y, jak mo't makita. Adda iti silid na, madama nga agin ina na. Damanong mo, Diego nga'y, makalawas mo't tan ajak idanakit kita. Limasindan ay ti simple akalapang impatakdardante. Isumot lagayam Mayat mo't kitday no limasinda, bareng aggagat damot. Nusang kaibagalat ta ni manong ti pensyon ni tatang. Ay nawaw, apay ti pensyon ni tatang yaw. Kas iti sigot, kayat na ti makibingay ante. Anya, apay amakibingay pay laeng, kat para kumakan tatang yu day jay. Jakman amo kini manong, timot pensyon ni tatang tinamnamaan na. Kasano laengan ngay no awan ni tatang yaw. Ay, jak amo ante. Urayan da siguro ang amatay da iti bisin. Adakaw, tasya ba kayo? Ay nawaw, awan trabaho yu aya. Nagawid ka mo't adagos. Masadot ako nagtrabaho. Na,
Saan mabalin ti kasta ka panunutam lakay? Kasanun tulaangan ngay no agpas ngayak. Anyat ko nam, agpas ngay ka. Wen, agdadagsinak lakay. Nasurok makabulan ng tisikog ko. Okay. Ni, apaya kasta lang ti reaksyon mo. Di ka madanagan aya. Awan pa'y urnong ta nga masikog akong. Awan rumba nga pagdanagan ta bakit? Si kakit di mat. Na, Aging nga si bibiyag ni tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, adda binuran na pensyon ni tatang. Bumingay tanto, ano ka? anya, di ka mabain iti amam aya. Nagpamilya kan ngam ti pensyon na mat tinamnamaam. Anyat masapul mo, Manong Diego. Imayang talag tibingay ko. Ayan tibingay ko nga. Ay nawaw, bingay mo't nga ibagbagam. Tibingay ko iti pensyon ni tatang ah. Awanan Manong, naigatangan iti agas kan vitamins ni tatang. Saan man nasak ti luklukom neri? Tabusis mo ang mga numangag ni tatang. Isupay kit di apaka-estresan na. Amok numano ti pensyon ni tatang. So asa nasak ti luklukom, nalawag. Agtrabaho ka ngamin Iti anya aga po nagigkat ka iti trabaho. Narigat nga road ti trabaho ijay. Diyak kaya ti matay anasapan niya. Gaputa ada pensyon ni tatang. Relax ka matan. Una, ta anak nakmat. At akarmangak iti pensyon na. Ay, jak amukin ka. Sana sakti pagpungpung tutem ko nakmat, nay. Ited mo ti bingay ko, wano kaya't mo nga daratang iwat mo. Anya day nanggagaw, anak ko. Anya tinangag yu tatang. Kaslada agong ungat. Busis ni Manong mo, Diego, tinanggagaw. Ay, kwa tatang. Apayakas taunay ti ungat ni Manong Mau. Awan day jay. Adala di mi kinaawatan. Ayan na ngayon. Di naman ko naasiripan nak dito'y silid ka. Agdardaras ni Manong tatang. Adda kanutilakad na. Kasta ka day. Ibagak to, tao may da kayo sa rungkaran no saan da abisi. Wan man anak ko. Kailiw ko matan ni Manong Mau. Oh, adamot langan pagpacheck mo, bakit? Ay nawaw, naggapuan day ta kwarta, Diego. Nagdiskitara ka. Amangan mo't no dakas tinagtaudan day ta kwarta. Awan rumba nga pagdanagam. Tas saan ko at tinakaw ti kwarta? Nangalaam nga rod. Ibagak man langan tap nagtarnakan. Bingay ko iti pensyon ni tatang. Anya, Di mo nangag. nangagkongam. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Imbes asikat ti mangtad iti kwartakin ni tatang. Saan? Tati pensyon na mo ti bambantayam. Wan at anak nakmat. Sana mabali na bukudan ti kabsat ko ti pensyon ni tatang. Amamat nga gatgatang na iti agas kan vitamins na. Di kan sumanao. Awatam kit din ti kwarta. Inton kon ibabawi. Ay, oo na yun. Di ka matanagan. Tadamanan inton sumaro no abulan. Urayin tayo laeng. Bakit? Diyos, para kada kayo, antikordapya. Agyaman na kaanakan, ay gayam. Anya di nangagmi di na palabas ngal daw. Anya tinangag yu, ante? Idi imay ni Manong mo Diego dito balayaw. Kasta unay mo, ti unget na. Ay, ti pensyon ni tatang tinagapaan mi, ante. Ay una yun. Agraman pensyon ti amayo, pagapaan niyo. Wan ta isumat tinamnamaan na, ante. Apay ngamin ang nagikat iti trabaho na. Jakman ammo. Sapay masikog ni bakit na. Day tangarod, ante. No agpas ngay ni Manang Tasya, sigurado adakkel agatat ti kasapulan da. Day jay kumati panunutan ni Manong. No daddo may samot ngamin ni Manong mong agpatangkeng. Di na amok ti mabagbagaan. Apay adi kay bumangon di tatang. Agsapan, mabigat tayon. Ang kakapsutak mo nga rod, anak ko. Anyat kayat mo asawan, tatang. Mapanak sa matan. Papanan nyo kuma? Ang mga nodandani matan ti ipupusay ko, kurak.
Di kay man agsao iti kasta, tatang. No bilang man tamatayak, di kay agap-apakan manong mawan. Tilang balay, kandagaan na kay patakderan ti balay, ti may patawid ko kada kayaw. Amo yumot na nailakon ti daduma adagatayo. Idi nagsakit na dinanang yaw. Di kay agsao akasta kunak, tatang. Ibaga ko, tasantoy nga amuno. Mangantay kit din tapno makapagtumar kayo manan. Talaga nga kakapsutak. Jakabalanan ti tumakder. Ay nasayang at mat na nagawid kang Diego. Oh, abaya kasta ti tsuraem, Tasya. Imawag ni Neri itay awan ka. Siya kung tinakisarita kan kwa na, taimbatin mo ti cellphone mo. Anya tinyawag na. Anda ka din ti bingay ka. Pasyaran tayo kanun ni tatang tagkakapsot kanumat din. Agkakapsot. Kat numayat mo ti dinaudi anak pa anak hijay. Adda kanupay tibilin na iti kapsat mo. Amang ano saan na pinagtumar ni Neri iti agas, iso akasta. Muro saan, amang ano di na pinag-ersisyo di lakay. Ay nawaw, kasta pa'y laang matibagam. Matayak san at talaga, Neri. Ni tatang mo, saan kumaakasta ah? Saan kami pa'y anak kasagana? Ada ko, datang. Sika kanila ita, Diego. Siyak nga ro, tatang. Apay, Neri. Anya tinararamid mo ko ni tatang. Inaramid mo't asasawang? Apay akastamod to ni tatang. Di mo samot impatumar ti agas kan vitamins na. Ay nawaw, di ka man agpabasol akasta? Binaybay am lakit din ni tatang. San sa pa yan nag-exercise kaya't mo amatay ni tatang niya. Agtal na ka man, manong. Nabayagan asyak tinangas asikaso kin tatang, ure di agnanaad kayo pay laang dito'y balay. Ita, pagpanunutan tak pay laang iti dakas? Nagpuskol launay mat ti panagruprupam? Diego, anak. Sandak mo't abinaybayan di kapsat mo. Apay nga ro kasta kamot ten tatang. No oras kon. Awanan maaramidan tayo. Ay, pangasiw tatang, itantan nyo pa lang. Sana mabali na matay kayo ita. Agpaigid ka man nire. Pakanak ni tatang iti protas. Di na nga rod matilmon. Siyak ti makam mo. Aglisi ka kit din. Ante Cordapia. Ante. Ay nawaw, apa yun, Nere? Awanan ni tatang, ante. Anya, Tawagan nyo man tinaduma kabagyan tayo. Ipakaamuyo tinapasamak kin ni tatang. sino nga iti kadwa ni tatang yu iti balayaw? Imbatik pay laang antay. Matarantaak ngamin. Diyak amo no anya ti aramidak. Ay, kalma ka laang kaanakan. Mabiit laang tagchinilasak. Mapantay iti balayaw. Agyaman ak launay antay. Itatawanan ti amayaw. Agagat kayo Diego. Ante, Amuyo mat, naibos ti dagayo idinagsakit day tinanang yaw. Amok at ti balay kan ti dagaan na kaipatakderan ti balay yulaang ti maipatawid da kada kayong agkabsat. tsak ni nama mapasamak ti kastoy, ante. Saan tayo ngamin at tengel ti biyag ti tunggal may sakada tayo kaanakan. Sapay dandanin agpasngay ni bakit ka. Dayta kuma ti pinanunot yo iti asawam. Nagurnong kayo kuma. Jak amo no kasano kami itan, ante. Aggagat kayo ngamin Saan ati kwarta dagiti dadakkel yo tinamnamain nyo apagbiagan nyo. No kasta ti kapanunutan niya. Ay awan da kayon tumulaang ti mayaw awan. Agpas nga ayakon inton sumaron no abulan lakay. Ngamday to lang ang ti kwartata. Awan pa'y nagatang tanga isuot ti anak ta. Kasano ngayon day ta? Naimbag kumamit no permanente ta nabiro kam at trabahom. Saan mat nga road? Sideline lang day bakit.
No api nga min anagikat kay ti trabahom iti. Kat permanente ko maday chay. Di ka matanagan. Agsapula kiti permanente at trabaho. Kaanong tungay? Agpas nga yakon, Diego. Agdiskitarak pa lang iti gastusan ta. Kasano nga rod? Alaman? Ipaadas ko ti umutang gani antikordapya. Bareng masyan ka data. Pagala ako mangay iti kwarta, Diego. Alamat tin ante. Masyan kay kadikada kami. Ni ading mo neri nga eh. Karugurugoy na lang iti trabaho na. Please ante, da kayo langan tinamnamaan may. Ala, pautangan ka. Ngambayadan yun to ah. Wanante, di kayo madaragan. Tagbiro ka kiti permanente at trabaho. Ay, wun gayam. Adda ginatang yaw nga isuot ti anak yaw. Gumatang kami pa ilangan ante. Awan mo't ngaminan tay badbado ti ubing ijibalay. Tayo dunarmot tanday dinanang iti. Mabit lang nga rod, tairwar ko dagiti indultulin ko. Ha? Ado day jay, adda blanket, adda lampin, pajama, kanda dumapay. Tapno saan nga isupay agatangan nyo. Isu na lang tamasapul alabaan nyo. Pagyaman ako na yan tay. Dakil na tulong nyo day takada kami iti asawak. Naimbagman tay nala ni Manong Diego ti interview agamit ti baby ante. Ay katawan pagpilyang na tawan matan kwartada. Wen nga rod, nag-text kanyak. Umut-utang, ngam awan na itad ko takarugrugi klaang mat iti trabaho. Nasurok makabulan lang sipod pimusay ti amayo. Gamnay agparikot damutan. Wen taawan mat urnong daante. At damot nga minsadsadot ni manong mo. Ti pensyon ni tatang tinagbibiyagan da idi. Nujak ngamin mangtad kat dumanog ante. Ay narigat ti kasta. Iso asika agurnong kan kaanakan. Narigat ti agpamilya no awan ti husto nga urnong ken natalged at trabaho. Sa dino ti papanam si ka, Diego. Amom akapaspas ngay kulaan. At na interview kita bakit? Asino ngay ti mga sikaso kada kami iti anak ta. Asino ngay ti agluto. Nakaluto ako. Ha? Insaganak amin nakasapulam tapno di ka marigatan. Agpaiso? Uy, agawid at tumatla adagos kalpasan ti interview mi. Kasapulak da ito at trabaho. Amumad, at da utang ta kanyang ti kordapya. Ala, agrubat ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agyaman tamawat ng nakbakit. Kaya't kumatan kag trabaho tapno maitid ko ti masapsapulyo iti anak ta. Nay, kunaklakit din no asino ti masabat kaw. Si kamot gayam, Diego kaanakan. Sa dino ti papanam, nasapa ka arimwar ita At da duty ita ante. Nukasta at dan trabaho. Kasi ti apo, nasurok adwa alawas kon iti trabaho kante. Ay kat nasaya at nukasta kaanakan. Uwan ante. Aggagat tapno at daipakan iti pamilya. Uwan ante. Ay uwan gayam. Ano san nyo pala ang tiagura ya? Saan ko pa mabayadan ti utang mi? Ngamin, igatang ko pa langit ni masapsapol mi iti aginak ti umuna aswildok. Okay lang kaanakan. Priority pa lang ti masapsapol ti aginam. Makaurayak mo. Basta saan ang mabayag unay At damot kit din trabaho. Kabailan yun ti agbayad. Ay, nawaw! Saan narigat ti agpamilya? Tinarigat kat no awan usto apanggedan. Nang runa pay no sadot ti may sa atao. Iso asakbay nga agpamilya ka, siguraduam nga ada urnong kanatalged at trabahom. Iti kasta kat saan kanto amarigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.